Mama wakwaba wofreme adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Ebusuafo ene Kasoafo enomo ekase omo ekrese atadwe ende omo atedel na adenti ena Kasoafo ende omo ani age a omo ebo his excellency na nado dan kwakufado na bawso omo ekrese from Kasoa to Winneba kwan no wa wotai efasa kwan no so bia woni se edu enwimri from 4 o'clock to 7 o'clock honom na traffic betumi edi traffic so be 2 hours especially since suta and yasem keto akra na sa ekwan no and his excellency na nado dan kwakufado na NPP amayoko no so omo ye ede amomo dia omo eda his excellency na nado dan kwakufado asiye papa say Ghana man no obia ewo ohawo mu na so de omo asem eto aban nanim a entempa na omoboa no omo ye ede ema omo na ebusuafo meka senche na yentie ensema wode etudwa Mejo so magari Yetio magari anopai mobo ejuma de meka kire mi nua ba ma no kasa fiti akwa ni se oba ya won tumbrade de wo kroma no mo na John Zaman Mahama betina abanwa no sinfie nwoche wantimi nsi adabraka boye de wisi wantimi ambo na se UF mafe na wudina nchen na wo ye na mo pa asamawe na mo sanfa mi nsem eno ento aba 2024 de meka ne se nyamia ya adom ama Kasoa Winneba road o se ye ya sha se aye ba beye ama Kasoa so ye kra be se traffic bebre ba ajame e wo Kasoa road no so no na nada dan kwakufu ad Kasoa fo no Winneba fosa omo da wase na bra ye wo Christmas dey be se dey fo nyina se omo ntete omo nyama so no mu jai price bia obia pe bia na ode je na nya no na beboa amo wetima ye yie enyami ehia no we hia no kakra bia won se be ka bia yenso mu sa ne kan cha driver fo so se ekwan so jojo ma yeah same Doom so now the bread 24 hours because what was our babu manu pe magali nyaminu na kwa gina la mo ya to abatiano edi antina to abatiano nya dum so tinia haya na lado si odi balo wa kata okonya ska wa hin wantina na do kwa gina biti ana na lado si ya mana akonya misra Ghana for say enne sinya da su function na se o makum nti already oba obetwa bibia so asa fiasika kese na wadum kani amaye enti mbestre sesia ya nya brantia o be DMPP no na Dr. Alhaji Mahmoud Baumia yen to abama Baumia o mi wa semise o be siesie Ghana mera se yen to so me ba to me wachi o me kan se obi ka simenti asem emle bi atwam mompani nyansam odi djuma bi share former tedin sansa 1D1 Elfinanka Smith Gasson and one of the room. And now, fish swap of war, or more fish swap, or more tomato to be you. If this stuff was not loading more. Uber correct because I said, load you before someone do a jusso, Bakusa, yeah, you might have a man. Yeah, but the brilliant, Yamia do it, it's not stabilize the board transport minister, Basso, and Capetio. Lord say can you ogwen na tem ko tebe 200 24/7 no ya kwaro e oda ya kwa ngunya me da bia ba fi so me si ya fi huam en ko ton kan ni mu na yen na pe ma fa president Mahama petrol na de ma ankura education ebu ami nu mi enu ami and all this saba na ebo so me ba wi university o ba say no okay era say na bonsu mache ya me adoba ko etio mi di de ke kira ho fe mi so so obosoma se efia pe ma mi ntie nyankopon tie mi tia kusibu for me say a lot more a hostile to this program they friend free messages ya koye you be exercise be ana ya kom program be wo can golden tulip can any friend city hotel Kumasi nani because yeah because no na headmasters be so set task no mo so ba meeting headmasters be na me mesi ni bi wo eti me ko chia wo mo ma old school days ye di hon komo Atlantic Hall bottom 3 way na ade ne ko ya argument wo ho na ye ne ayi ni ska no newspapers na ye ton no ye de ani kofam ubie page o ya ne ye te ho ne ye hwebi ya ho no mo ne ko ye window shopping ye fa no window shopping
na no so wade hye ho animu de akokan ono so mattress kro no a na odi ko bibia ni secondary school na jasa mattress ba akono ababeye ayu abedi ya boy ho abedi ye bebi ho abedi kwakupon ho abedi kusibu afo ho e ma ne de akọ atwemaman secondary school a na ye friend na fia kobi guess ana me di wie yo afa de wo kwa fa webra aso ensekan enkotokuro de de tetetentan cement paint way ensekan pa ya de ye track suit bebre ye tofos track suit na kotokokura track suit yesay ya wade bobo House of Folk track suit yesay ya wade bobo Ghana Blaster track suit yesay ya wade bobo na suku e wo Ghana nyina to track suit schools over 700 yeah nipa no be 1,500 an average of about 400 students now they multiply 700 schools secondary schools track suit to do a wo mo beto no ye busa ye ho say every Ghana ba ye Ghana Blasters atobi say atodo do say enti nipa ni bi wo ho no mo a wati asibone kwanso odididie aso no na abo nkofie nyina wo Ghana planting for food and job do nkofie a wo bo na fe say na sika no akwara na tabo no last year for toy last 2 years for toy wo mo awie ko ni nyire nkotokuro ni no to toy enti ne ehin na ya wudiguo ehia wudiguo ni enkohwe enso no a wo mo ba ya wo mo de bedon no sukun bi wo kura no adonim etu e bia population be 3,000 ese no mon enkranten kwa 3,000 e bia wie kwa wo mo nkram enkwara no kwa de enye da bia no wo mo do sika kura no da bia wo de ko ba de kura ebedi ba abosumi nsia na ama wo enkwara nso wo mo no kese enti ba akokure tobia ebeti me dimfie be num wo ho enti mfie num ni headmasters any headmistresses mobo apu ni ibusamo kotokuro no enkwala no to no mretintin bia akoni nyina no ni funu wo he dan be na mudigum enye nipa na abeso obu won no wa me nipa ho kwan amana muwa sabe waso wonya ban papa yet say President Krum Chebi Ebuaka State College yes headmasters headmistress in charge 150 cedis per student so the kotomuwa yes students in the doors Ebuaka State last year so o charge say if so mama mo wana say what you say top down so say o bokro no a wutimi dane jimini kromfo who educated person now who sika you will become an instant fool obi obetie kwan ni nyina no hu se onko school kwan da otimu se tie kwa we ni say Paul ka won ho edini ko school ya chese wo bebo o manyama na ye nu enti wonie some people have become criminally greedy in this nation criminally greedy ya chese ekedam bon sam kura no me gidi se Judas kura no a ye say obo apo koton Yesu no sikadu wani o debi wode koto asase a uko Israel ho ne esie wo mo ahoho a mabakuro mu ho a mabrewu asase a sika wani wasan di sika no koye o se woni wonanka koton Yesu di ya ka koto Ferrari na one ma di arensa am wo ma wo mo to mpane ya puskere kere a tomagu akiri kaso so mada 95%. And there are people who are more dangerous than the money. Even Judas. And then, we are headmaster. And Kwaranketenketi a Omuko school. We are headmistress. Kwaranketenketi Omuko school. Minia. Unim da achen do omo beye. Udi esisi shame. Apenti the program black. Ama aban no aye nipa bone for nti parents ni besu say, "Oh, free HS no ba ye no free SH faso be krani so emfaso ni so sika ye tua ye kwa ye bu yen bribe wa ye gi yen